Verbalisti. Moja jezička mreža. Nekada ljubav, danas interes. Nekada bratstvo, danas rivalstvo. Ovo su neosporne činjenice da se naš život puno promenio za samo nekoliko decenija. Promene su se odrazile u svim sferama društva, pa tako i u sportu. Sport je donedavno bila zabava, dok danas predstavlja ogroman fizički napor i tešku industriju za pravljenje novca. To potvrđuju nekadašnje košarkaške legende Slobodan Rica Gordić i momčilo Moma Pazmanj, koji su 60. godina prošlog veka u društvu čuvenog Radivoja Koraća pisali istoriju jugoslovenske košarke. Košarka je u nekadašnjoj Jugoslaviji bila amaterski sport, igra koja je okupljala ljubitelje košarke koji su se trudili da ubace loptu u bilo kakav obruč, pa makar on bio i ručno pravljen, izrađen od drveta ili starog gvožđa. Iako je postojala domaća liga i evropski šampionati, rezultati jugoslovenskih košarkaša nisu bili zapaženi, sve do pojave Radivoja Koraća 60. godina prošlog veka. Ovaj momak je prvi ispisao istoriju jugoslovenske košarke koja je kasnije postala svetska košarkaška sila. Međutim, današnje vreme proizvelo je neke nove zvezde i nove principe sportskog takmičenja. Promena u stavu igrača i njegovom statusu u domaćoj reprezentaciji nije jedina promena koja se desila u košarci. Shodno vremenu u kome živimo, i ovaj sport je doživao veliku transformaciju, počeo od uslova za igru, motiva, kao i samog odnosa igrača na terenu. O tome svedoči nekadašnja košarkaška legenda i saigrač Radivoja Koraća, Slobodan Rica Gordić. Moj teren gde smo moje ekipe je bio beton, na primjer. Na Crvenoj Zvezdi je bila šljaka, na Partizanovom asfalt. U Ljubljani smo igrali na nekoj kocki koji su mazali. Tako da nije bilo prijatno igrati jer kiša kad padne, to je katastrofa. To se veoma promenilo. Prvo, to je i domaći kvalitet i sve ostalo. Drugo, pa finansijski uslovi, sigurno. Treće, košarka se totalno promenila, postala je jako fizička, to su uticaj američke košarke koji su uvek oni za nas bili fizički prejaki, ne samo po znanju nego i fizički prejaki. Moje vreme i Koraća i drugova nije bilo teretana, nije se radilo u teretanama sa tegovima, danas je to osnov za kondiciju i za odraz, za skokove i za sve. Košarkaški put danas izgleda poput teške industrije, u kome košarkaši postaju mazohisti, dodaje Rica. Pravila igre su potpuno drugačija, forsira se snaga, juri se rezultat, uspeh, novac. Tu više nema milosti, ali ni druženja kakva su bila nekada. To je sasvim normalno, takvi su uslovi sad. Moja ekipa, gde sam ja igrao, to je bilo mi smo bili kao braća. Mi smo se družili gotovo 24 sata dnevno. Nije bilo ljubomore, da li će neko da igra ili neće, da li će neko provesti na terenu duže od drugog, to uopšte nije postojalo. Danas, to je svako za sebe, ali ja sećam 72. kad je bio evropski šampionat u Belgiji, ja sam otišao da vidim našu reprezentaciju pre finalne utakmice, pa to je svako sedao za jednim stolom, sam tak. Možda se kaže da se može koncentrisati za utakmicu, ali ja sam razgovarao sa Atom Nikolića, mi je rekao, pogledaj, nije to ona vremena kad si ti igrao. Sasvim druga je priča. Prema rečima nekadašnjeg košarkaša momčila Mome Pazmanja, motivi za bavljanje sportom su pre 40 godina bili potpuno drugačiji. Košarkaški teren je bio mesto okupljanja prijatelja koji su zbog ljubavi prema sportu stvarali dobre rezultate i sa ponosom predstavljali boje svoje zemlje. Danas je teren postao rudnik u kome najbolji dobije milione, dodaje Moma. Mi smo se bavili sportom da bi mogli da izađemo iz zemlje, da vidimo nešto drugo, da vidimo kako to u svetu izgleda, jer tad to nije moglo. Sada su motivi nešto drugačiji. Ljudi sada igraju košarku i da, ne znam, 5, 6 ili 10 godina bavljanja košarku obezbede sebi egzistenciju. Mi to nismo mogli. Košarka je doživjela ogromne promene ne samo kroz odnos prema igri i saigračima, već i sistem rada u ovom sportu potpuno promenjen. Moma Pazmanj kaže da je nekada bilo nezamislivo da igrači napuštaju svoje klubove i odlaze u inostranstvo. Igrati za svoj klub i biti deo reprezentacije svima je danas cilj. Danas su košarkaši verni onima koji ih najbolje plaćaju. Sam sistem u košarkaškoj organizaciji je bio drugačiji nego danas. Evo da vam kažem samo dva podatka. Prvi je da mi nismo mogli ni u okviru naše zemlje da prelazimo iz kluba u klub.
Ako te matični klub ne pusti, ideš u drugi klub, ti nisi mogao da pređeš. Doduše mogao si, ali morali smo da pauziramo 2 godine. Posle 2 godine pauze, znači više nema košarke, nema sporta. A za odlazak u inostranstvo bio je uslov 28 napunjenih godina i odslužena vojska. Sad, ti ljudi negde u inostranstvu koji bi nas kupili, ko će da kupi igrača koji ima 29 ili već u 30. godini života? Tako da nismo imali mi preterano mogućnosti. Da li je košarka postala gladijatorski sport u kome pre svega pobeđuje fizička snaga i finansijska motivisanost? Odgovor je verovatno potvrdan, ali možda ne treba sve posmatrati sa negativne strane. Ova neka druga košarka također je dopadljiva, atraktivna, a svedoci smo svakoga dana da nam donosi neviđene uzbuđenja. Košarka i dalje navijačima pruža najbolju moguću partiju. Jedino što možemo da zamerimo današnjim sportistima je što sve više njih postavlja sve više uslova da bi se odazvali da brane boje svoje zemlje i budu deo reprezentacije. Verbalisti. Moja jezička mreža.